Dili International Trade Expo 2025 yang diselenggarakan di Pusat Konvensi Dili Timur Leste selama 5 hari memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan Timor Leste untuk memperkenalkan produk lokal pertama mereka ke dunia. Wakil Direktur Perusahaan Borigra Stari Unipessoal LDA Timor Leste, Eno Galusio, mengatakan kehadiran mereka sebagai produsen lokal yang selama ini memproduksi gula organik dengan nama Nira. Kami mesti companhia Borigra Estado Timor Leste, uma companhia local. Memang kita fokus pada ini produk yang menjadi maya Expo Internasional di Rasi kita lori masih bukan tidak organik. Memang kalau produção Rasi kita ini regularan. Memang orang resiste di Timor Leste e o objetivo di Rasi itu promovibilitan kita ini produk kita ini regularan. Dia, tu explica que então quando a produto de Rasi produto Nira idane produção em Timor, mas bem também itani equipamento ne memang sidau vele favorável a vele a produção regional, mas bem itani bahan prima kaitan ini organik utilizane os 3 municípios memang populibayan nuni funal. Anta hono ne objetivo ne ita também desse equipamento de memang sustentável ita produção iha railio iha Jakarta depois maka exportam para mai Indonesia iha Timor Leste por ita para itania comunidades. Sim. Você exponerá-se que até visita para que você tenha parte do governo e diriu para o ministro do Turismo e Indústria e mostra embaixador Lungkira de bem a presença no Sene ou de ver hater lintan itania produto e itania negara de luba passeio orgânico unira. Ya que agora então a minha hona distribuidor Lungkira vai lá usar Lungkira kan estan lisung kreativo fura que nos karya loza de memang dalamnya kami ela fase negosiação por kalau karya maka tu distribui kami ini produção de Rasi tambah dalamnya ela fase negosiação. Oke, esperança poteves nessa timuruan itu betul tapi mereka timur de memang moras de memang khas poteves nessa diabetes, kolesterol, amida, rins atau kalau leh produção organik Timor Leste ini memang ita bele mahalakon ou presença da massimizar nira ne mahalakon reduz ita de moras serane e esperança poteves kata Timor Leste tempo toma ita utiliza ita ne produto Rasi por pelo menos dia importação massimizar de memang kapusira ide. Produsen gula merah diambil dari bunga kelapa hibrida dan diproduksi menjadi gula merah siap konsumsi alami dan organik. Produk gula lokal manis saat ini didistribusikan di toko-toko di ibu kota Dili dengan harga mulai dari $1 untuk 20 saset dan satu kotak seharga $56 yang berisikan 70 pak. Gula tersebut telah melalui pengujian dan memiliki sertifikasi yang diakui oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat, Standar Nasional Indonesia, Organik Indonesia, Halal Indonesia, dan Suku Findo Indonesia.